reka kugurirwa wiganyira, reka kuzuza umutima wawe umubabaro n'igifungo. Dufite izina rya Yesu, dufite izina rya Yesu. Birashoboka kuba bitarakunda, ariko Shalom. Ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu mwagaze imitima yanyu. Turabakunda cyane. Turashimira ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Turabasengera ngo ubuntu bwa Kristo Yesu bwuzuriye ubuzima bwanyu. Reka dusenge. Turagushimira Yesu. Gitondo cyiza cy'umugisha duhaye, gitondo cy'ubwiza, gitondo twiteze kubona ineza yawe. Dawudi yaravuze ngo narihebuye. Iyo ntizera kubona kugira neza kwawe mwisi bakiriho. Turiteze kubona kugira neza kwawe Mana. Nditeze. Abariko baranumviriza bariteze kubona ineza yawe. Turiteze kubona izina rya Yesu rikora mu buzima bwacu. Haleluya. Haleluya. Urakoze mwami, icuro garukire mu izina rya Yesu. Amen. Muri iki gitondo nazindukanye indirimbo mu mutima wanje ivuga hejuru y'izina rya Yesu. Ndashaka tuvugane namwe hejuru y'izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Haleluya. Hari indirimbo nkunda cyane muri kantike na 86 ivuga ngo amavi yose apfukame, indimi zose zatore ko Yesu ari umwami. Haleluya. Izina ry'umwami Yesu niryo ritera umunezero. Izina rya Yesu niryo ritera umunezero iyo Satani anteye. Haleluya. Ndarindi ndamuneshesha n'izina rya Yesu. Haleluya. Izina niryo zina n'izina rya Yesu. Haleluya. Izina rya Yesu. Ndashaka kuvuga namwe hejuru y'izina rya Yesu. Ubushobozi buri mu izina rya Yesu. Haleluya. Imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 3:1. Ibyakozwe n'Intumwa 3:1. Petero na Yohana bariko baraja gusenga mu rusengero mu gihe cyo gusenga nico saa 9. Hari umuntu yararemaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina. Yamaterugwa. Urashaka kuba ufite ikibazo nawe kimeze nk'iki umuntu. Naho utashobora kuba umugaye ariko urashaka kuba ufite ikindi kibazo. Ariko nakuzana inkuru nziza uyu munsi wa none. Bakamushyira ku irembo ry'urusengero ryitwa Giza. Uko bukeye aba bantu ntago bigera bamwinjiza indani mu rusengero. Bamushyira iruhande ku muryango. Iba gusa numero yabo ko ari kumusaba. Kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjira mu rusengero arabasega bombi. Petero amuhanga amaso bona Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima bagira ngo hari cyo bamuha. Turabe wa muntu aravuga ngo izarizo zose bano bantu barambizire izirezi z'abandi bampaye. Ivyo ari abantu bambwiye ngo abandi baramba ariko ntibambwira ngo ndabarabe ariko bahinduye ururimi. Nuturabe. Haleluya. Abashira ku mutima bagira ngo ari cyo bamuha. Abashira ku mutima. Haleluya. Petero aramubariye ati ifeza waje gushaka, waje kurondera ni zahabu, ntazo dufise, ariko icyo mfise ndakiguha. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Haleluya. Va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko k'uburyo amukura hasi ako kanya ibirenge byiwe n'ingoga zabyo bica birakomera. Semeni amen. Baramubwira ngo ifeza n'izahabu ushaka ntabwo dufite, ariko icyo dufite nicyo tuguha. Ubuze icyo bari bafite izina rya Yesu. Baramubwiye ngo mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti haguruka. Uwo mwanya ngo ibirenge byiwe umuntu yaramaze kuva kivuka. Baramuterura bakamuzanaho bakagenda, ejo bakamuzana ntibamwinjiza indani mu rusengero, bamushyira hanze. Ahura n'abagabo bafite izina rya Yesu buzuye imbaraga Yesu yabasigiye. Yesu agiye kuja mu ijuru yabahaye isezerano rabo muri Yerusalemu. Haleluya. Amaze igice cya kabiri Ibyakozwe n'Intumwa abuzuza imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya. Izo mbaraga nizo zakoze uwo munsi. Baramubwira ngo ifaranga ntazo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Mu izina rya Yesu haguruka. Umva ndakubwire, ndagusengeye ngo izina rya Yesu ndatuye mu izina rya Kristo Yesu. Ico kibazo umaranye igihe kirekire, ico kibazo cyareke kuriza, ico kibazo kiri ku mutima wawe, mu izina rya Yesu Kristo nakwishure. Mu izina rya Yesu Kristo nakore gitangaza. Baramubwiye ngo ifaranga ntazo dufite, ariko turafite izina rya Yesu. Haleluya. Turafite izina rya Yesu. Abafarisayo bagira ishari.
baravuga uyu muntu ni gute karahagurutsa abantu byagenze gute, baratangira kurondera amaseve yabo. Uyu Petero nuwahe, uyu si wa wundi w'umurovyi, uyu Yohana nawe. Igice cya 4 umurongo wa 13 mwumvirize neza. Mungu ni yule. Igice cya 4 umurongo wa 13 babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana kandi babona ko batigishwa n'abanyabwenge, baratangara maze bamenya ko babanaga na Yesu. Haleluya! Barabitegereza neza bamenya ko babanaga na Yesu. Umva ndakubwire, ingendo zawe zigaragaza kugendana na Yesu, imvugo zawe, ubuzima bwawe. Hariyo umuntu akubwira ngo jewe narakijijwe, nje nzi Imana, ariko murabivuza avuga n'ingendo ziwe ukabona biratandukanye n'iby'abamwe. Bitegereje Petero na Yohana, barabaraba neza, barababaza ngo se nibiki mwigiye he, ngo bamenye amakuru ko babanaga na Yesu. Urya Yesu bajya bafarisayo byishe, umwami Yesu akamuzura, yabahaye imbaraga siva kwa Mungu, yabahaye ubushobozi. Amen. Dufite izina bavandimwe, reka kugurirwa wiganyira, reka kuzuza umutima wawe umubabaro n'igifungo. Dufite izina rya Yesu, dufite izina rya Yesu. Birashoboka kuba bitarakunda, ariko Yesu ari kugikorwa. Uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azohora iteka ryose, niko azohora iteka. Twizeye utazunanirwa, twizeye utazunanirwa. Igice cy'icenda umurongo wa 30 mwumvirize hano. Igice cy'icenda umurongo wa 32 nuko Petero agenda hose amanuka kubaba iruda, asanga umuntu yitwa Ayineya yari amaze imyaka 8 avunda mu buriri kuko yari yaramugaye. Urashobora kuba umaze imyaka 8, imyaka 3, imyaka 4, urashobora kuba ufite ikibazo umaranye iyo myaka yose cyangwa irenze iyo, ariko ndakuzanira inkuru nziza muri kino gitondo. Dufite Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yari amaze imyaka 8 avunda mu buriri, imyaka 8 avunda mu buriri. Petero aramubwira ati, Ayineya we, Ayineya, Yesu Kristo aragukijije, vyuka wizingira ikirago cyawe. Acavyuka ako kanya. Haleluya, acavyuka ako kanya Petero. Haleluya. Petero yaramubwiye ngo Ayineya we, imyaka 8 uvunda mu buriri, mu izina rya Yesu haguruka. Ngo muri uwo mwanya, haleluya, arahaguruka ariruka. Umviriza hano icyabaye. Ababiruda ni Sironi bose bamubonye bahindukira umwami Yesu. Umwami Yesu agukoreye igitangaza ku buryo bazokibona cyose bazohindukira umwami Yesu. Imana igukoreye igitangaza, abazokibona, abari bakuzi, haleluya, bahindukirira umwami bavuga ngo uyu ni Yesu wabikoze, uyu ni Yesu wabikoze, uyu ni Yesu wabikoze. Turafite izina rya Yesu, turafite Yesu. Yesu aracakiza, Yesu aracabohora, Yesu aracirura, Yesu aracatanga umunezero. Yesu, ngwino kwa Yesu. Haleluya. Imika Yesu mu buzima bwawe, koresha izina rya Yesu, rikoreshe, girukanisha abadayimoni, girukanisha ingwara mu buzima bwawe, atura izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Petero yaramubwiye ngo Ayineya, imyaka 8 umaze hano irahagije, haguruka. Abari baze Ayineya, abari bazi imyaka yaramaze, ngo barahumirwa cyane, ngo baravuga ngo yo, ngo bose bahindukira umwami Yesu, bose bahindukira umwami Yesu. Umwami agukoreye igitangaza kizatuma benshi bahindukira umwami, benshi bahindukira umwami. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza. Ndakwifurije guhura na Yesu, ndakwifurije guhura n'umwami Yesu. Haleluya, ndakwifurije guhura na Yesu. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Nditeze igitangaza kuri uyu munsi, nditeze ineza yawe kuri uyu munsi. Wazuye Ayineya amaze imyaka 8. Hari umuntu uri kuratwumviriza afite ikibazo amaranye imyaka ntazi. Ndadeclare mvuga ngo iryo zina ryakijije Ayineya, izina rya Kristo Yesu, ndatangaje gukira mu izina rya Yesu kuri uyu muntu arwaye. Kino kibazo amaranye imyaka 20, imyaka 10, imyaka 5, imyaka 3, imyaka 2. Haleluya. Ndavuze ngo mu izina rya Kristo Yesu mutabare, umuhezi yishu, umwirure, umugirire ubuntu butangaje mwami. Petero yabwiye uyu muntu na Yohana, wifaranga ushaka ntazo dufite, ariko icyo ushaka nicyo dufise. Mu izina rya Yesu haguruka. Haleluya. Hagurusa mwami, kiza bohora. Mu izina rya Yesu mwami wacu dubisenze. Amen.